ke ilitung kan ang kijapon akihay sarjay katarsar president EPSRC alang ni nang kijapon ke may send kapen intir at kapen ahok regional political party si 1969 aning kan talong etlong la si halasuhut congress atum si haladak asamalong si dodunji ajoini si pinyarni ilitum avia fiksi ilitum pini akhonang la si sorno songtum si tami asumar kaching hon longri longpat kaching hon hei kaching hon ajoini abang putin si tami la ni la kuan mai litum rally ke do arlo sotum si tami don ta gel ponlo lapen ke arlo sotum akeng kitheng lapen avia phit lapuson ta lidung atum da dolo pinso kache songolo arlo sotum si tami gel si ta chi thap dunang pok la si dili tum bangke laki ing ton telo sang selo la pinso kache songolo aki hai jai ka thar sar nang ki japon alo nili tum ta lage chi song dum thip po lapen ke article 19 ke lake freedom of expression freedom of speech la constitution along ki tok dak dolo tangte pinyar ni kopya posi la dak army police atum SP atum DC atum alang litum freedom of speech freedom of expression article 19 constitution of India aronatek chini ne det ma ha kyo buji pua nai আমার পুলিশ আর্মি বিলাকে ডিসি এসপি বিলাকে আর্টিকল 19 এ কৈছে ফ্রিডম অফ স্পিচ ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন হেইটোর মতে আপোনালোকেও তো আমাৰ কানে আমি পিসফুল ডেমোক্ৰেটিকলি আমি ৰেলীটো আমি কৰিছো আমাৰ কানে ইমান অন্যায় অত্যাচাৰ ইমান ব্লাড শেড আমাৰ কানে ইমান যে অন্যায় কৰিলে আজি আংটং কানে জেলত লৈ গ'ল আজি বিক্ৰম হানছে কানে লৈ গ'ল আজি চাৰ্কাৰী ৰংফাৰ ছাৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী কানে লৈ গ'ল আজি চেমছন তেৰন লিগেল সেল সেক্ৰেটাৰী কানে লৈ গ'ল হেইটো কি কোৱাচোন আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ কিতাপটো পঢ়া নাই নেকি আপোনালোকৰ আৰ্মি পুলিচ পুলিচ ল পুলিচ এক্ট পুলিচ বিলাকে হেইটো বুজি লওক আমি আমাৰ নিজৰ ট্ৰাইব এৰিয়া হেইটো দিস is a regional place of Karbi Anglong East and West Dima Hasao. We will fight, we will do more of agitation, we will do more of organization as per Dr. Bhimrao Ambedkar. He said that educate, agitate and organize because Article 19 has freedom of speech. So we will all raise together, women wing will come up to the front to raise the voice of Article 244A because we have the right to speak, right to freedom, right to equality, where there were 20 paragraph according to the 6th schedule that is meant for tribal areas. So we will struggle, we will fight, and we will fight.